ولاد ولاد خریبه دای دلیل کلا ولاد سرده چاگرانه هلا گلیه لالشه بنره زیارتا مزیانه داره بنره تمام یرا کار بابانه دبرا خود خراب که مالانه مامایی سال چقا ساله سر ملت مکرنه و فرمانه آخ دای دلیل دیگورا خرابه هما فیزا نافچه دیگوریه جبره و ده هرمی دا دو دیگور هنه یک دیگورا خرابه دیگورا ازدیان دیگورا علی آقای امریکیه یادنجی نها نافچه جرا لبر گوتنه دیگورا ارمنیان نویم یه تره من باوی خراب بیجم امستانی هاتنه ورا هاتنه ام چونه اردهانی جه هاتنه ورا گلستانی اوا گلستان ما خاصه گلستانه اصل ما اساس ما ویدانن از قضا کریم جارجو محمد مالا حاسم آیلا ما گرانه آیلا مالا باوی پر گرانه کال باوی من امستانی روانی در باسی برا بون روانی نکو اصلی ما اساس ما نکو کالکی ما پر مریه ما پر روانی نه آواج گلستان ما ام خورا گلستان خدا نه دو پوش دا نظام دوانا که یک مزنه مد گوتن ام جوچی کو مج دیفل دادن مزنه دگو می فهم دکر دویانا کالکی من چه قرطی خو فروتیه چه بفروشه بعد جلبی خو بفروشه فلان رو برید گوتن کریو درد که دوی کریو هره یه تابو کجن آدها پیشی درد که پیشی کالکیم چین کالکیم کجن کالکیم را سر کانی شهید که یا اون اول ذاتا نیره ازده تیم وعده کن ازدی بریم اودا تیب من تیب وعده که دگو اوا گلستان ما اوا یه ما اوا گندا هنک چونه زبینیه هنک چونه وازه هنک چونه خلاف اغلی اوانا اصلا که پایله میشبون وی گندی دا مزن پایله میشبون دیگورا خرابه لعالی روشلات بگند علمی لعالی روژاوا به نافچه دیگوری لعالی باکور بگند حسوجان و سوسیزه و لعالی باشورجی بگند قزل قلیرا جیرانه 2 کیلومتریان جدوری نافچه دیگوری و 40 کیلومتریان جدوری باجار قرسیه جبر که چما گند جبر ارتهجه چند جارا جبنیوا هلوشیه ناو خرابه سرگند مایه دیگورا خرابه هری داوی ده ارتهجا سال 1935 دا وسا هلوشیه که گندیان گند والا کرنه و کوچپری آلی اردخانه بونه لی 10 سالان شوندا شون و وگریانه گندی خو اسكري حسومه
حسوی رزگو، رزگوی رسو، رسوی قاسو، قاسوی اوسه معمه. اوا بلگا ویش داری اوا تمامی لن نهادوین چایری امریکی. Evet, çayda Amerika yaşamıştır. Zamanı ki ve bölge evi günde Amer da deprem ekemezin çiğdoye. Devlet ona radke dişine Erdoğan'ı. Babimon dişine Kutuzkar'ı. Erdoğan Kutuzkar'a köyüne gönderiyorlar. Ve deri de Babimon'a Amer dikin epedijin kalkim diyor na. Diyor az İran diyor carada herim diyor. Az günde Amerika ağayı şenkim. Günde Amer ağa bura boş nemine. Anlamış تی جارد ورا دوام دکه حالا جمله دوام دکن بابی میتویه بر رحمه خودی کالکی میتویه بر رحمه خودی ایجی هاتمه یاشمی میشه پینجی حالا وی آخه خدا دوام دکن ام گندی خود پر میمونن گندی می پر باشه دی سالا 1882 دا 20 مالباتین ازدی ین که جهرما عین تابتین لگند دیگورا خرابه جهت بن. اف جعشیرا سیبکی و برین شانداران و ایسد زیانن. لوی دمی دگندا سد نوت کست جی. جوان نوت 5 کس مر و نوت 5 کس جی جنن. گندی دبارا خو بخوادی کرنا حیوانان و چاندنی دکن. گند د ناوا نوالکی دا بربروش هاتی آوا کرن. دبنتارا نوالی را آوه زراف دکشه و دورا و آویجی بوستان دین آویتن. 1915 دا اوانا هاتنه yerleşmişi خرابه دیگوری بونه اوا گنده کنه که ام تیرانه شوان آجویا خرابه دیگور یعنی از یاکو زانم خرابه ماه ام زلزله دا دپرم چی بیا 1935 دا چونه اردهانی و در این مدت که مانه شغل 17-18 ساله شون واجال کردنه هاتنه yerleşmişi aynı yere خوبونه بریوانا امریک وردا یاشامیش بیه دو هاو کره هونه علی و عگید یاشام اویا نکاوی داره ارازی داجی تی کفشه جفیزا چمی گندی مزن چاید هیه ورا شوان جینار عرض مخوش دیره هیه آو دادن جیرا بینم چن هرقا امریکی devamlı evi herkes şu an anmıştı. Avana hatına izdiye jikatın evi deri ağrıya dutağı yerleşmişi digori خرابه دیگوری و بونه گنده چهوری بونه قزل خوله ترک شاتر اوغلی گنده بری تابی که قزل خوله تاشنی حسو جان ازدی عشیرا ازدیا سیپکینه راسته اوانا نروی علمجد علتورنینه راسته سیپکینه اوانا بونه دجیا قسمه که ایمان مسلمان قسمه که دیگه ازدی doğrudur. Hatta niko meraji laqab meraji taqal میشی مردم دوی کاس و یاده اون ازدین اون کشی کن. لوی گاوه 16 گدین ازدیان هبونه. گلاوتیا انگو نونرتیا وان 16 گندان علی آقای امریکی گریبیه. جخوجی لوی گندی مایه. لگوری گوتنا مزنین هرمی عدالت وی و ملت پروری وی وصا بناو دنگ بیه که کردین مسلمان جی جبو چاره سرکرنا پرسکریکین خو ین جواکی سری لوی دانه. بوی آوایی علی آقا نه تنی گلاوه 16 گندین ازدی خانه ده همان دمیده روسپیه لحف هاتنین هرمیه. همو جواک قدرکی پر مزن نشانی وی دیدن. بکر بگی لگنده
ترماشینه هسپا بنی خو سوسکه جرا دشینه. جمعتا دیواناوی قد کم نابه. تم تب تجیه. پیرقاسو و شیخ موسا مثلا دبیجن و دنگ بیش داویجن برهف. هن شوان جی جگوند قوزل جی کامل عاشق دی دیواناوی لسازه ده و سترانا دبیجه. داود درگوان و عبدوی خلام جه خزمت حال داد کهون. تم پینه خارن و خارن دکشینن. به فنجان فرفوری قهوه و کیسکن تتونه دگرینن. گنده حسوجانو دا شیغه کو تیرا ماو اما ده شیغو تو چه شکلی ناویوی خطیف قطو سوم دبینه حسوجانو دا اوایا شیغویه نکا وردا شش هفت هم مالی ایوان هفت دانه مالاوی ورداویه او مالانا که بیرشیگی هفت او تا گنده حسوجانو دا کانیا گوزه کانیا معرا هیه کانیا گوزه فیزا گنده یا معرا برانتارا گنده او حسوجان نکا بیرشیگی اورتا فیزا تاشنیگیه اردویج دیگه aynı ye susuzi susa fizame ورا اونا ماسا بیر نبزه نوتا جینا رو اونه حرسی برا دگوندا وی گاوه دکانا بری علی آقای یا عگیت و شیریگوی یا خوی ارمنی هبیه دکانا که پرمزن و به ریکو پیک بیه باغ بوستان تنم کس باغ بوستان نراشنه وان بنتاری گبرید خسنه چایر مثلا لازو دراشاندن کارتول دراشاندن ondan sonra her şey ayçiçeği çibi دراشاندن نکار نراشین نکار آف کیمیه deprem varag çi bu خراب کرد آف پک نای ondan نراشین کارتول دراشاندن بیواز دراشاندن لوبی دراشاندن چی دور دراشاندن چی بی دراشاندن هم هات مزمون هات باوی مجیامونج دراشاندن süper kartol da hattı, süper ev da hattı. Kalkayım ya rızgı hatta zaman devradı çe düğü az her gün Amerika işinkim kartol evi ya meşhurun. Kartol evi pır meşhurun. ل سر نوالا بنتارا گند کانیک هه و ناوی وی کانیا گوزه لگوری سالختاینا نویسکار نمر حجیه جندی دما که عگید بری علی آقا لوی منطقه دستاویجه کچکه یه بروینه خوشکا کچکه گوز لهمبر درتی به دفتانه گوز جزندیر داده که و دمره دبه که جبر وی ناوی وی کانیا گوزیه لگندی دربارا وی کانیه دا مسئله که دنجی دی بیشن دسا گلیه گوو کان گره کوچو گره پوزبر نوالا حرچه چایرا علی آقا هیجی به ناوین خوین برین و تین زانین و تین بناف کرن نوالا بتنه جورادا عمل کردیه بتنه جی پر آقا کیه ناقشتا بتنه و نوالی دا بتنه yaşamıştı ondan sonra
وی داری دا مثلا گل مزن دیرونش نه از پک نویانا او ناکم ترا بیجم قوق تپه دوژن مثلا گوهر امریکی یایلا امریکی نه حالا دا سرنیا بازار دقیقه هر آجی یایلا وانا مثلا دو گنده دیجین چارتاق مورگ با مثلا زمانی که هم دپله میده چون یایلا دست نیمه چون ناوی اوتام حسوجان رو دو عردی وی هیه دیسا دوین گر عبرحمین کانیا گوزی هیه حالا شوان حالا کانیا گوزی دیده گیتیور گوز ورده هر حال دروه برای گوزی پی گوزی کبین گوزی ورده دگرین دو کشن حالا ده گوز کانیا گوزی دیده در باستوه دو گندا نها چل خانه هیه او دوست کست جی شنین گند دبارا خو وک بری بخوادی کرنا حیوانان او به چاندنی دکن زمان از خاطرلمیش دیگه مخوجی گاوا جود کریه هم بیجن مدانی داد خرمان دکتان گاما با حسبا با مجود را درشان و تابی که نگاه او دیش میش بیه پاتوس در کردن دو بیچر در کردن دیر کن daha قولایی بیه daha او بیه اما دست او بری نگره دست sağlığa beri او beri نگره تشتی نکو gübre derket nizam çi derket derken خراب bu tabii. لگوری سالختایینا گندیان جپی کوچپری علی آغا و ایلاوی قالو باوین وان این کج آلی الگزی کوچپر بونه هاتنه وی گندی جیح بونه دوستین علی آغا بونه قالو باویوان بحثا مزنتای و میوانداریا علی آغا کرنه جزارین خورا بابی میگو زمانی که گو من زمانی که هم تاوی آشامشتون گو کالکیمی رزگو ده تاوی گنده ما گنده امریکی ده تا گنده امریکی گو امر آقا پر دینه سایگلی بی انسان گو رزگو آقا راوه بعضی خوش شرجی که اون دستگو جمعه و نخون خورا خوش شرجی که خوب بخواه گو کالکیمی گو سرا امداد نورا گو امریک آقا ایل آقا سیو آقایی که مزن بود گو سیبری امریکا و دبری امریکا و گو ناوی یکی سنجو ناوی یکی حسو گو حسو جانو دا یاشامشتوه گو سنجوشی یایلا سنجو دا یاشامشتوه امریکشی آقای وی بیلگای ازدخانی ویه امریک پر مروکی مزنی یعنی مروکی مزنیه باوی میگو ام روانی گندی تعلینی دارو دنشتن گو ساون چیزی قضامه بود گو امر آقا گو پر مروکی یعنی ولد پالیس بابا یاشام اوی اوی اکنون بهیستی اویه مجی یالی هاتنا اوی تو بیجی هاتنا یالی ارمنستانی گنده ساونشی تعلیم شامیران کامیران اواناج قالاوان دکرن اما از بیجم یاشانتیا وانا وردا قال که مروی مزن یعنی ورا گنده تاشنیگی خودو هویه خودو گنده شامیران داویه یعنی بینم آخود دا قالده قدریده گنده شامیران داویه اونا جوان مروی مرا اینوی داری استباط اونا هویه چاقی که کالکی مای رزگو مزنی برا او تیوی داری او وی داری او را تی مال امریکی دو میوان
yani xeberdana wan ewan hevra irtibata wan tanışıyan çêdwe heftên diçin işte ser wî yekî jî ku tênê çaxê ewan da dimîne lema tên savî gundî Di dema revbeza 1918 da binaliyên gund tevî malbata Alî Axa li herêma Elegezê û di gundê Çamûşwana mezin da ji komkujiyekê ra rûbirû dimînin. Ji wê malbatê yek du kes tenê dimînin. Ji wan zarên birê Alî Axa, Nûrê û Fêrîgê Egît ji bo gelê xwe û mirovatiyê xizmetên pir mezin dikin. Evê tarîqa meytev çêkirin qismekî merzela jî tarîk bû. Ewana bağlî vî gundî ne. Ewan merzelana yê vî gundî ne. Niko şu an yerleşima meytevî rêya ew yêra. Yek jî em herin orta meher dîgora da heye. Merzelekî heta tu bê mezine gelekî jî qaynamış biye. Eva orta her dîgora da. Hema em bêjin acaba ji wê dîgorê wira meriv hildana vira birine wê derê ewa ez pek wê ew nam. Emî nam. Yalnız em merzelê wan vê derê ye niko meytev lê ye û kesin ewna yê gundî ne. Fêrîk li Sîbîryayê di nav xebatên avakirina şoreşê de cih digire. Komîsertiya Cumhuriyeta Sîbîryayê dike. Ji pey şoreşê şerê hundirîn yê Sîbîryayê gur dibe. Fêrîk bi tevî Nikolay Yakovlevê hevalê Lenin li hember hêzên artêşa spî û esîrên Çekoslovakyayê di eniya pêş şer da di nav şer de ye. Di dema vî şerî da di helbesta xwe ye bi navê Wesiyeta min wiha dibêje. Ez va diçim şerê paşîn, şerê şehîdiyê û yê mêraniyê. Ser min hûn nekin tu girî û dua, ber xwe mekevin gelî hevala. Ez va diçim ev serî ev oğir, diçim bêtirs ku rastî dijmin bêm. Diçim nava şer, diçim rastanê. Diçim ez hêza, diçim serfinyaz. Fêrîk jî şeş meha li pey komkujiya malbatê di mijdara 1918 da bi tevî Nikolay tê kuştin. Niha li herêma Elegezê ji bo navê wî bidin jiyandin bi navê Fêrîk gundek heye. Li Qederê binêrin. Goristana Fêrîk Sîbîryayê ye. Ya bavê wî Egît Axa Ermenistanê ye. Ya kalikê wî Emer Axa dîgora Xerabê ye. İnsan ne? İnsan diyeke yani. Sonuçta ama reş ve spi ve efendim direj ve kin ve ama insan diyeke. Yani ne insan acayip düğüne. Acaba düğü çağ haduwa. Çağ insan ama kafire mesela misal yani. Ama Müslümane, ama İzdiye, ama Suraniye, ama nizam kiye. Sonuçta insan insandır. Bir yek insan mı, yek bir şekli mı? Evo gerek neçe evo insan yani
acayip oyuncu. Acaba çağırıyor. Bila riya we vî gundî keve. Ev gund wek gundiyan jî gotin gundê Amerîkî, gundê gal û bavan e. Ax welato.